DKZ Mbeni, Chibobo. Peace. Ke tlo le tshwara. Tsopi. Re se nna nanas. Disidi go ala ithekize. Yewe futsa ke madi a kae? Ha ke na madi. Ba shika madi mo nneteng ye. Ana wa gona mmadi ya. Yewe na futsa ke madi a kae? Ha ke na madi. Madi a mo mabele Tsopi. Ha ke na madi. Bona tsa phone ya tsamaya. Disidi. No, ke bona spark time mane wo ke. Ke Tsopi na la ye le Tsopi. A tsamaya. Yewe na futsa ke sampa speaker se se wo ke tse. Ke tsa ka. Special constable Ephraim appearing for you. Baka Ke bana go rona o diba ke go theomola batho ba nkutsetse ba ntse diwa tsa metsotlhe. Kante o ratana le mongwa bone. Ke ratana le bone kae batho ba nkutsetse o mpotsa sa dipotso tse Ya wa le ba wa sa itwele ha? Wa sa O itwele. bona ke botlhaloga ja se mo sa ke bo itse re keng ke sa itwe. Wa sa ba goba gobe. Ha ke na maoto. Banyana ba mola polo kante lentsang. A ke ro tshela o lwa le bana go di barengwa. Nna le podisiki ha ke na maoto. Wa sa ba goba. Go a ke itirela phallage ha ke na maoto. Moto a bereke ya kwa bona riana. A bisi. Ha bereke. Motho a bodimo ke lwala bolwetse bo botlhoko bo bo masisi a ka mpona ke riana maoto a me ga a bereke ke motho hela o itse re ke gogomogile maikutlo ke tshogile go botlhoko gore re o le ka go itirela phallage batho be ba tswa ko ba tswang teng ba tla ba go utswela o itse gore ba go kgoba marapo nna go mpona ke riana rra ke lola bolwetse bo bidiwa lupus bolwetse bo bo itshenkela dikarolwana tsa mmele bo e leng gore di ka affecta bone na di affectile dijoints tsaka I cannot walk ke dirisa wheelchair ke dirisitse wheelchair for 6 months go mpe kwana ke itekateka ka working free ke be ke re ke itlhatlose ke tla go ema ke ithekisetse mmino wa ka o itse gore ke a opela monna le podisi ke ithekisetse batho ba nkutswetsa gona gore nka ba lola ya ke bidwa toro ditirafalo ke mago gaone gaone o na tshwara ka bolwetse ba lupus ka 2018 me re sa simolotse re sokola pele bo sa bonantse gore ke eng bo presenta bo ka di disele ile December ke gone be tlhomamisiwa mo go ene a ba hela a isitswe ko di specialist go marina bolwetse ba lupus ke bolwetse bo ileng gore bo a iphetla ha bona cause bo a iphetla bo itira hela I was diagnosed in 2018 and it affected my joints, my skin, but luckily my skin has healed. I got one anolisiami. Ke ne ke dule dipadi mmele otlhe hela ya no ka moha wa modimo ke setse ke siame ano go setse tsone di joints ya ka ke go boleletse gore bo affecta either di joints pelo di kidney boboko with me bo affectile di joints that is why ke ne ke dirisa wheelchair for so many months and now I'm on a working frame o menwana o botoka thata kana nna le mo wheelchair a ka le ngwana a le mo tshipeng o mpeno bile a khona go tirela dilwase tsa a ntshitse meopelo ga go re ke ngwana o ithutetse dilo tsa performance tse I'm hopeful gore go ta siama ka bona dile ke ntshitse pina e bidwa gore be hopeful. This is just to encourage other people who are going through the same situation as mine or by long gore they're facing other conditions gore they can achieve whatever they want to achieve. o botoka thata me bile a inspire le bana ba bangwe ke itile ka itemogela gore gona le bolwetse lupus ka gaone mme ha o ro leba sa sentshang kana sa se buang kana sa se opelang you can't believe gore o kila ralla dikgwetlo tsa gore o kila anna mo komeng a tlhagola ke bone bolwetse bo. Hi, ke nna Pauline Kadisa, founder and director of Unbroken Smile organization. Unbroken Smile organization is an organization that focuses on autoimmune diseases, mainly lupus and mixed connective tissue disorder. And I was diagnosed with the mixed connective tissue disorder in 2015. Our organization is focused on sensitizing Botswana about this condition because they are rare chronic condition which are
not known by people, and it's hard to diagnose it as there's no cause or any cure. I didn't know about lupus myself until I was diagnosed. Ebe ke dira di research. I was invited ko Bomolemo wa Kgang. I did interviews go RB1 and RB2 to teach about this disease. Ebe ke itlhela le gore a lot of people don't know about this disease. So as an organization, we go around different places in Botswana, be it the private sectors, or government sectors, hospitals. We teach, even at Khotla meetings, we go there and teach people about this condition. And these interviews that I did, they're helping a lot of people because I have discovered a lot of people ba na le bone mme ba na le boshai ba go tswela ko ntle ba go ka thusiwa ba na le dikai tse leng gore ke ne ke share ka tsone go bo Molemo wa Kgang go bo RB2 go bo RB1 dikai tseo e ka nna bo severe headache e ka nna bo di-seizure go na le di-seizure tse dintsi ka Setswana ga ke tsore ke ka re go bidwa eng go idibala mo hela mo tla bo o tlola mmele hela bo o idibala bona ga one we ke bitsa go te major lieutenant special constable captain Matla Ephraim Basha ke go hambolela bashimane ke le podisi gone mo molepolo lemo bana hey tangwana Aw, officer. Aw, gawen. Le nna ne ke tsena go Cape Town kwa ne ke ira criminology. Nyane ke le ma attachment ngela nka se go utswetsa. Aw, ga ona ra re nka go utswetsa. Eish. Nna tota ke ira logo UB. So ke mo casing go court re bata bona re magodu re ba sentence ba ta ba experience tse. Nna tota ke ro. le ba ke bana ha ke rama podisi mo molepolo la go tshameka le mo gonna gone o re tsenya ba number a go tla Dipolisinyana le tshamekela mo duty. Bona le hasela number. Go bata re sale sengwe. yela o sila ka camera re shootanga ro shoota kae ye tsenya number o sila ka